Hawu sukane madoda lesi-champion iswidi limnyama mangingamuncweni na ngiyomuncoba nibafethu siyaphinda siyahlangana futhi kuyo iMafeking ngawo amanyala kuba yilelo dlanzana ke liba nesibindi sokuzovela ngaphambili nawalo amanyala kwazise nawe ngaba naso isibindi sokuthi uzovela ngaphambili nawakho amanyala ngoba phela kuyimvela kancane ukuthi umuntu akhule kube uholokoqo lwentshebe noma uholokoqo lwebele engakaza abe nawo amanyala bayabhala-ke abantu basenekela iy'ndaba zabo njengoba zinjalo sibe sike nathi sesiyanenekela zona zinjalo nanamhlanje-ke Nkosi yami senekela udaba Nkosi yami senekelwa ubhuti wakhala komunye wathi ungalokhu ukhotha umlomo lana uchama abafazi bethu hawu ngithini-ke Nkosi yami umlomo mawomile hayi niyangixhaphaza kodwa isikhathi esiningi niyangixhaphaza nina masingene kuloku udaba lwethu lenekeka kanjena-ke namhlanje likuphi lolu daba lolu lokuphi lolu daba ngixolisa ithi ngingene kulo ngokushesha okukhulu lesima kanjena-ke sanibonani eMafeking ngiza nodaba lana udaba lamanyala ngangike ngivela nodaba lonodoli unodoli kaSibali uSibali owayehlafuna unodoli wangigadisa kakhe ngagcina sengiwuhlafuna nami unodoli ngagcina senginesikhwele uSibali wagcina sebhaqa ukuthi ngihlafuna unodoli wakhe kwaphinda-ke ngaya kaSibali uSibali engekho engangicelanga uSibali ukuthi ngiyogada kakhe ngaya ngacela usisi ukuthi ngicela ukuyobhekela uSibali ngoba phela uSibali akekho usisi wavuma phela usisi akalazi udaba mangifika phuthu ngaphuthuma lapha udrophini ngafika ngawukhipha unodoli nangu awusitofuza saSibali madoda unodoli ngawuthatha ngawubeka embhedeni angiwuhlafunanga kanje phela ngase ngino 5 months ngingahlangani nani unodoli angiwuhlafunanga kanje uhlafuna unodoli ngawuhlafuna unodoli yabona ngalobo busuku lobo ngawuhlafuna imijikelo u6 rounds ke lo hlafuna imijikelo u6 uthe fika uSibali wafika wabona uSibali ukuthi ngeke lo nodoli phela uhlafunwe phela izinto zokuklina azikho uSibali kusho ukuthi akazibekanga obala mina nje ngugeze ngamanzi wafika wabona uSibali ukuthi hayi lo nodoli uhlafuniwe lona angifonela athi Sibali yini kanti inkinga yakho usisi wakho uyangitshela ukuthi wena bowulana yini inkinga yakho hayi uhlafunana nonodoli wami ngithi mina iSibali angikaze ngifike lapho athe wena usisi wakho ngimbuzile wathi uzile wazogada la hayi ngibese ngithi Sibali yebo ngizile ngazogada because bengicela usisi kodwa unodoli wakhe angiwuhlafunanga athi ungazongenza isilima Sibali ungazongenza isilima hlukana nonodoli wami yebo unodoli vele ngisebenzisela ukuthi ngingachithela usisi wakho wena ubhizi ke manje uzomosha leyo nto ufuna lo nodoli nguphe wona ngibese mina ngichithela usisi wakho Sibali musukuyenza leyo nto yabona usisi wakho manje ngizomtshela ukwenzela ukuthi azi wena ukuthi ubhizi nonodoli wami nonodoli uvikela yena ukuthi ngingamchitheli ngixolisa Sibali ngiyaxolisa ngempela uSibali athi Sibali ngifuna ukuthi usondele la kumina lento soyikhuluma kahle njengamadoda Sibali abeke iweekend elandelayo ngaleyo weekend ngempela ngihambe ngiyofikelela kaSibali mangifika kaSibali uSibali afika akhipha ibhodlela athi Sibali ngiyithanda lento yenza akhipha ibhodlela sihlafuna ibhodlela sinosibali sihlafuna ibhodlela ndema sengidakiwe nayisedaka uSibali athi Sibali why uhlafuna unodoli wami ngithi akodwa Sibali na umnandi nje nodoli ngithini ayiqhumisa impama uSibali hayibo Sibali ungishayelani athi ungijwayela kabi why uhlafuna unodoli wami ayiqhumisa impama uSibali ngithi ngiyavuka ngimisa isibhakela ngishaya ngesibhakela uSibali ngikhabe ngonyawo uSibali angiphushelele uSibali angibambe ngamawashika angifake isibhakela ngihlafune ngempama uSibali ngathi ngiyazilwela uSibali kwasho ukuthi ukhona indoda enezoso uSibali ngihlafuna uSibali wangishaya uSibali wangishaya ngagoduka amazinyo lawa nje angaphambili amabili awekho ngithe mangifike ekhaya usisabuza hayibo wayekumyeni wami wabuya songasekho right yini kwenze njani ngithe isisa isinosibali lapha besiphuza kwakhona abafana abasihlaselayo sagcina sesilwa nabo manje yibo laba abangenze kanje usisasho athi ngizayi ngimbuza umyeni nami afonela umyeni asho ukuthi umyeni lo muntu lo ngempela besihlaselwa abantu laba shayanga kanje
kodwa ke mina ngiphephile ngoba ngivikelwe uye kahle kahle, baye bashayena wawela phansi babe sesibembulala ngenduku. Qamba manga uSibalo ungiqedile ngenduku. Hayi ngabona ukuthi yabona manje uSibalo uzangibulala mangingaphinde ngaya kulona dolo wakhe. So manje mangenze njani? Mangizithengele owami. Hayi ngazama ngenze research ngathola ukuthi uthengiswa phi unodolo. Hayi ngayothenga ngapha ePitori. Hayi ngafika ngawuthenga amadoda ngathola esinye isitufuzi singaka esitsho ngezibhuno ezinkulu ezingaka. Ibele likhulu lingaka isinquntwana ke kodwa amathanga awekho unqumuka nje la emathangeni. Ibele likhona lingama uyibamba lento ngathi umuntu lena ithambile kamnandi. First day nje ngifika ngathi ngifika nje ngoba ngikubeka nguthi kabe ngudonsa faka ilubricant le ngawuhlafuna. Ngawuhlafuna ubusuku bonke ekseni ngalala. Abantu betbanoka babuza hayi bobhuti waye ungavuki namhlanje ngide ngikhathele mana ngilala ngizolo yini ngithi hayi bengibuka ama series nginamanga bengihlafuna unodoli. Ngawuhlafuna lo nodoli ngawuhlafuna lo nodoli ngawuhlafuna nangelanga elilandela ngahlafuna kwa hayi bongagcina nako angisavuki phela mina ekseni sengivuka late ngivuka ngiyodla ngizolala. Hayi ukuthi ngiyalala ngifike ngihlafune wona unodoli wami lo ngawuhlafuna ayikuthema kuphela iveki lesibili ayingahlaliswa phansi kwathiwa ngeke wena ikhona inkinga onayo itsithi une stress or ikhona lo muntu okuhluphayo because mina ubonakala ulele ebusuku siyabona kulayitiwe kukhala umculo ukhalela phezulu yini kanti kwenzakalani ngawe. Hayi ngibese ngishonele nale kuthiwe umfowethu kumele azokulalisa wena. Hayi azongilalisa umfowethu nangempela umfowethu akangibhoranga kanje ngoba phela manje mina ngifuna ukuhlafuna unodolo wami and umfowethu nangu la ebusuku uthe umfowethu masayilele ngawulanda unodolo ngafika ngawubeka esofeni ngawuthi ngelubricant ngawuhlafuna ngithe ngisawuhlafuna umfowethu wavuka wathi ya wenzani mfowethu kodwa hayi mfowethu wathi wenzani yini le wathi hayi bomfowethu ukhohlakele uthenga unodolo intombi zingaka. Hayi ngimtshela ukuthi mfowethu ngicela ungayichazi lento lena hayi nama ngazi ungangenwa yini ngaboniswa omunye umfo lonodolo lona ngiyacela mfowethu ungayithi vu. Hayi umfowethu angithembisa ungiyeka ayithi vu. Ngihambe ngemall ezinsukwini ezilandelayo uma ngemall umfowethu kanti uzathatha lonodolo umfowethu awuthatha uthi akawuhlafunanga umfowethu kanje ngani mangibuya hayi khona ngeke lonodolo uhlafuniwe lona. Ngibona nendlela obekwe ngayo ukuthi lonodolo bengawubenganga nje. Ngithi mangithi ngiyawuthinta ngufaka umunwe hayi umanzi lonodolo lona ngeke lonodolo phela benguklinile lona. Ngimlanda umfowethu ngamlanda ngamawashing le edining room ngimbambe ngithi mfowethu yini lento oyenza ngimdonse ngimsele endlini angimshayanga kangaka. Mshaya ngithi mfowethu ungakulinga uphinde uhlafune lonodolo wami. Kwazofika abazali bathi yini nilwelana. Hayi mfowethu abese siyachaza ukuthi hayi ngidle unodolo wakhe umfowethu unonodolo lapha yana oyintombi yakhe awulalayo nami ke manje ngifike ngawulala ngoba phela ngiyangawuhalela. Hayi baba bazibhada abantu abawomama ukuthi hayi bo nikhohlakele ngaleyo ndlela abantu abafazi bengaka. Ihlazo ke lingake emndenini sekubanjwe imeeting kuthiwa hayi abantwana abalwile belimazana nje unodoli. Hayi yimi ke lo sengiyaxolisa ke manje hayi ngicela uxolo bengaqondanga ukuthi lento ibe ngalendlela nami ngayendwa usathane ngiyaxolisa. Hayi sengiyabhekwa ke manje ngakusasa sengilo ngiyabhekwa nosisi bami nabo bangibheka bachalaze abanye athi mabengibheka ngoba phela manje basho lo muntu intombi zingaka ubhizi udlana nonodoli. Hayi nobaba ngithi mangithi ngiyafika ncifa thatha isigija sakhe aphumele phandle akasafuni kwakungibheka. Umama ngithi mangisacela ukudla athi hayi idla uhamba uyodla lo nodolo wakho. Ngibona ukuthi hayi inkosi yami sengivelelwe ke la ekhaya ngempela manje nabantwana abancane abano 12 years bangithi ngiyaqhamuka baveni bahleke ngithi nihlekani bagijime baphumele phandle ngibona ukuthi ayibona abantwana ngempela kuthi ukuthi ishubile le ndaba yami yonodoli. Hayi kwaba ihlazo nje inyanga yonke. Hayi ngagcina sengibiza imeeting ngithi hayi ngicela ukuthi nike nisondele abantu abadala lonodolo uwolo ngawukhipha ngawubeka ngathi demon lele engingazi ukuthi ngafakwa yini kulo ngicela ukuthi ningibuke ngoshisa ngawushisa abantu bebhekile. Hayi ke ngabizwa ke kwathiwa siyaxolela mntanami sibone ukuthi uchintshile. Hayi kwaphela 2 weeks ngawukhumbula nganyonyoba ngawushona ePitori.
nganyonyoba ngawushona ePitori bangifika ngawuteka futhi umlongo ugushile ngafika ngagcinisa isikhwamani ngurephe ngawufaka na ebokisini ngawubeka kamngana ngithi mngana ungakulinga uvule la isibhamu lesicala le ungakulinga uvule ngawulanda ngobusuku ngafika ngawufaka ekhaya ngawufaka ngawufihla ngamake sure lapho ukuthi ngifaka ingidi enkulu engaka ngafaka nomshudo wesibili ukuthi akungenwa lapha yana kumanje lo Nodoli nguhlafuna komuntu owaziyo ngaxolelwa kwatshela ukuthi yonke into iqondile kanti lutho uNodoli usasekhona kodwa manje ngiyabona ukuthi ngempela angisamfuni nokumbona umuntu wesimame ngenxa yani ngenxa ukuthi lo Nodoli uwo phela osongisavisa wona osongisavisa manje bafowethu ningake nilinge nizama ukuba noNodoli otherwise nizoba nenkinga nizoxabana nemindeni yenu nizoxabana nosibali benu kuzaba nje isiphithiphithi empilweni yakho ngenxa uNodoli ngiyabonga dango bafowethu ngiphethula selana abantu kudala bengihlupha iChampion sifuna ukuthwala bafowethu angifuni nithwale angeke ngize nginigaqelise entweni nami engeke ngize ngithanda ukuthi ngigaqele kuyo kodwa ngoba nifuna imali angithi nifuna ukuthwala ngoba nifuna imali ozani kalasi kulapho ke la kwenziwa imali eclean inkosi yami imali ozathi mawulele uzwe na ukuthi hayi ngempela ukhululekile udla imali yezithukuthuku zakho kanisondele nginitshela ukuthi kujoinwa kanjani ithi uyasebenza uyafunda noma wenza noma usebenzi ulasi uzakwenzela imali extra cash nje emnandi kanjani kanisondele kumina nazi inamba zami lapho nginibhalele ningitexte nje ku WhatsApp nginichazele kabanzi ngolasa awuluzi next sukapho uthola ifreedom ongakaze wayithola before dango